warahmatullahi wabarakatuh. Association Rayan leminen do Christian. Ndaka sukuni ndaka kanta. Awa ngedu ngakada. Allah gede irigi sun kason koyo. Arna waga kallen koyo. Lemunu na kana ka Christian na wido sa nyakada. Na barkera kaina barkinta fokina kai. Andanya tamu kaona sumi dome ona sali dome. Arna waga kallen koyo higana koyo ka to fini khempende demunu ne khayna ka Christine na wido sa nyakada barkera khay na lenchiru kina khay na sun kay munna na awa kyan ndaka kuni tan ndaka kantan wa kada. Assalamu alaikum. Association Sagasiro Fabasire wayga kuni wedo an kadanga golle nga kuberi maka lemunu nyani sunna duwidanga Allah ganna wido sa nyangidanga Qur'an ngoro mango khari geme yalen ki Allah ndo gomunde wona duwa Allah ganna salama ko jidi arno to mera jikke gollu sogi deberni o ngani nar jan Allah ganna to ko nga Qur'an ngoro. Assalamu alaykum. Tabar alhamdulillah rabbil alamin wa Allah subhanahu wa ta'ala ti war mama nakufa legi xoxa ya xengay saxire ado fabsire conférence en lenki Oustaz Harouna Gakou Cheikh Moussa Traoré strolli mi moxsiri alhamdulillah conférence ke manam bet fofosu ak fetiyata nasro ni ñonki ni xandu katti xéri ngolle miskin ni ndemande yetimeni ndam ndemande alhamdulillah sire sugari andan kitel lamposé irna buren xa fogabe ngof na lagana ya akota ngana ñangi xals nga taxani miskin ni naxaw kota be ma kota nga journaliste ni ngay ger ko wona meñi xadi wona taxan so be daga patanta ina wut ina golle ke diki Allah gana ko way day mon wabadan ko ikhwani ko re katte mo xombe sa sire do fab sire sino su mi ki conférence mais organisé kota na xere yetimeni ndang ado miskin ni ndanga ken kota sire suguna yiri Allah gana kebe tongona ndalari kebre xado woni kofme wona miskin ni ndo tampin ton ko ko fon no xonga biidnillahi taala e xana fokki di sumu ko di sumu tap ida sallin texa e kayanta barakallahu fikum wa gadu vision xaro braje xa golle nga bobu asiro jazakumullah khair وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا الحمد لله رب العالمين سوسا بسا nga sukuni ni besto ronda jamunga haba sire saga sire tegni harna ka kuy manka gonno gondi bes wati golle ngani kene na dinan demani na dinan qidima relation be gina naga kenni dina ki relation nyai mare magu agagu oda merga gelli France ma Senegal yere ma Mali ma Tunisie ona domi ya wurundo kiye o khibaru sunna domi ya ona Allah nyaga na jamake arna de kane arna yikitlan sabatindi na lemnek na wiku de saha na tonton ko saha saka basado ko hada ni rundo kiye ka jaran den karanga mo kaga sirti kenga ikun kana sirti yonkin jaran denga o kana ti haten jaran denga insha Allah rabbi basara mari man jabire ko hinu halni na buren ngana maga anyu ki ma sahala te telle angana na buren kitalle anyu ki san dina nganta magala te telle fakana ko ni sukita o ka golle no kay kana wari mo siri kana wari mo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh aywa we association ke kunyin ke association Rayan awa saga sire do fo abasire we duanga Allah ganna den kane Allah ganna wurugi Allah ta illandi falle yo Allah nyaga na silami chusu asunali odo silami le menchu yetongono awa fofo gadi kitello ndi golle keno ko Allah ganna nyar janna kana taagade Allah ganna nyar janna muso titun ka ke horo manda berke yo kuda loro Rayan ke o Allah nyaga na silami chudanga agana asunya ngo sudanga takbe insha Allah aywa Kenya ntani awa oda kakunyi yo nkore nyani ke lemunu nyani ke susu ya Rayan ke no gonga walla nyaga na saka sire do fa basira Allah ganna urugi Allah ganna den kan awa kana waraka chama kawda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala mab'us rahmatul nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi wa sahbihi ajma'in. Garu akhiyan jabana kibir toure ngabaka jawara ndaka kuni o soy no lenki silami ni juswande meni lenki kolobani lenki inshallah ogriere yeke saka sire fa basire ko fo be ga deban soni gramu man juswande meni lenki sun kasu hore no lenki واخني نيلني كواندي اغني هارو نانغري فرانس جامانيغا نالي تويري ادو دكتور ابراهيم جغته ادو موسى مبو تراوري واو نانغو يانو كوما علي كواندي فوكو سوغان كو لغي كو نيدي كو
diga me ke mana ndema silamini ko o ma taw kunu se suga birene ambire ga na siro na kar ko tangar ani faban kallano nga miskinani ngono nga ulumbaro ngono ya ngono ikinni kara iga tampieno ya kay no golen ya gambel ngene moy ganti maka iga training yogo ya moyen ta malanta kilanga tala mel angu bro nyaaga lan tan teyne nyaaga alhamdulillah rabbil alamin kubuna kuda soko me gana kite silami ngi legi kitu ko fume fona kite anya kara nya ko sosoro o teringa telege do fe gana tulal lenki on me demande ki embana lengi silama ko lan telo kan me demana lengi ona me demana ona hinneme kuro ko islama ko ta kane mo be Allah gar sobe sembe ke sobe ni ona me demana ona me nyama legi sumbundo khatillo silami jus futawel soni ngara lengi green kitte khaya nga sulengi aswande menyer global lengi kel fo haade bare menya fo mo kongere kher ndiga me ona me tono na debu muna muda sokuni o soni ngara sukuni o zuna ibrahim jagat ibrahima jankari delega sobe ga re o kuyini o ke drame isu so khayno sokuni no su ziaran o sewon do mbalan taw lengi soni ngara suba tawne altimun ko tanyal lengi fuqarun ko tanyal lengi miskinin ko tanyal lengi me demanden kiyanyal lengi ona menyi lengi asula usani haru gakku wa fo mo tawado ibrahim jagatero musa mbotrawre diga ma ko lengi wala la nyagala so ta ga nya fisir nyangano ala ga me demal ala ga hinnano ko ga salama ko nyamana haru agi nyando kibil to dem to nga xama ga kalle dem nga kuñi nga ziyarana so sugero su kuñi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marumu o taxawa rangal lengi gil koloban cancer sama jeri diallo saga sire do faba sire gara conférence be organiser se xarna ga ko gara organiser lengi alhamdulillah oratu lengi sonu ko nga dakar sonu nga ko bana du rasu ga dakar sonu ko nga islami aqalu ngani demane be ga bu yere igiri su tawe cancer sama jeri lo hago tap masalla isu dinante nga masalla wodona gili wagar vision nga ibega suru kuraga gi sank gi do dunaya ibe garaga dakar conférence ko ñande dakar gi wagar vision itaqe ngay ira su sank de duna o wodona alla gana tele ki tele ñu tele nga agay do tv no nga o ga tawno ko commandant taw no ga taw no ga wagar vision ayni gili cameraman ma reportage mi ursu ko wodona da nga assalamu alaykum du docteur sali dukure manala wara o ko benu gadi batte nga ko to su o ko hollo mu kuno no kantande ba duangu ñantani o Ramadan Karim Ramadan Mubarak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Khar Suleiman Kanda dome bunu tege assalamu alaykum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم فتح لأبواب رحمتك والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله سأغسر فبصر جماعة سولين كرام ما يبسو كونينا بسو خاندا لينكي مامان دندو تيغاندي أدو نوار نيان كاتو أو ما كات جماعة أتو توغر سوي كيبي كتا توغر نياغالي كيبي كتا توغر كونفرنس كي نخونغا جيلي جيلو نا كورو واتشنارا أبلي بي ميغارا أكيم أنتي جمن كيم بانتي لينكي كادوري سالينغا كم ممبغو غورو ممبغو خار لوكني بينيغا فونغارا سوسو سرينيا كتا legena ngana be kan tufu akene serenya yagun nimme aro gacendo raga sorongeri igas ki kolle ni korta horaga kesunu soni gara hanu nya kesuni pour osuna mbire ko fonin no serena maka yomi wawno ko nanti association ki girim mene pour aliyati meni nya ado miskinani donc o gamun ni kat kinya na sugu nyumi ni sugar na kandan kalleni bona Allah nyaga kube ni giri o hakitenga Allah ga no khaya soro o gi bagan ni kilebe agam patanta Allah to fitna alo honga bizinillah way Allah nyaagana besu giri halle mbagane tikebe Allah gannan kammindan ka njara Allah gannan wune kinanga Allah gannan no nyanga Allah gannan berke saga battenga Allah gannan fo saga batte fo kebe anyi mega mudulaji kemenalla Allah gannan kinya ora do islam do muskomando kianyo magaita na besu tigane no mamande nyala katta soli ngara mo mansuya ayigu manda ya harima alle mena manda khisima harbi kille mu nyinde nyala sukale serebe ga demandina ba serebe fo ga maganga mulanna artikat ko fokeba an kilengu inde yenan kane an nyimmenari an nyimmena sigita khibarenga saga sire ndo fa basire giranyi gusiru giranyi ngal so asukko fonyani afitanda ari bana an cikira batanda do oni kina ari non non serenga maganga mulana anna dema fi sabilillah an kana likofoke an kana fu danna sigita kama anna kama limoro mudanna anna sigita batengata anya wotinte nyaba anya aliyati me nyaba anya miskira anya gidu nyaba anya fufu dammenya an kana li association ke haranga mu goderiti amma tamariti an cembe kebe ga Allah ga golnyang mashallah nari anna kamande matti Allah nan tugay haranga mana ngamu gode bagandi
agala gana yaga kibe ko to jageni anga association kina wonu to na kinanga anna daga kina kamanga fi sabilillah ki anyu maga yoga nyamulona ki yada gay khara yam fo maga inshallah kada kha khina bu sumaya inshallah wala khay khakatri donga allah gana rokutu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way diga men kini o mama nae inshallah khala fonde ko khada wassalamu alaykum ay rabbil alamin tige ngalla dawda allah ti gor mama gerke hakati ko ya saxsuru fedde fabsuru fedde alhamdulillah harna allah rafo nyangandanga lem allah rafo nyangandanga alhamdulillah rabbil alamin o ya allah nyaganandanga allah ganna tuwaxte jidi allah ta nakas aywa saxsuru fedde ado fabsuru fedde ga dakaru ses kebe ga dakaru ya aba saxsuru fedde ado fabsuru fedde aisat gaku ayana president ke fedde barkinte ke fedde khalsinte ak tax dakaru lenki ma fedde ke taxundi alhamdulillah tige ngalla da ngaso mun tugiri a fondement tugiri harno samus harna keya harno gakunyaya o yalla nyagandang fo nankaya nyana laga na fo nankaya ko ketimani lenki angana ri ke sali lenki angana ri ke sali lenki kan tu fa sagan allah yare baal sali ke fuga ma stella har carte be saxsuru do fa basiru carte o gagana carte ke fa kontia kadamara men tu fambe do carte ke batte asu fa fambe do carte ke batte carte ke kontia ke fo allah nyagana allah ganda ke ni ha ganda ko fete ke ta ko xanbe fete ke ta ko miskin ninya ata ko miskin ninya ata ko bayunya ata ko altimunya onda gode be kita khalsi ta ko keske onda gode be kita on nyana sadakanya o ga selfini altimundo bayu ado miskin ninya sere summa kelli hakle nanti khasbe nda bo gandaro saxsiru fabsiru kesi no atakhini antakhinde ariti miskin ninya ado bayu ado altimuma o ga selfini kenko nga fondement ken girti kebe harnu beya harnu gakumbeya o alla nyagana alla ganna foko wa wuyike alla ganna ko nankaya ko tibani asuga ko habe ga fedike kananga o alla nyaganda alla na dala fedike kan biro ke yere biro ke awuyinte nyaade sere sugule frono annari anna akhsiri be contacter anna ro fedike no homen ke yani o ka sukku no ka so khanta ay wa waxtin tike me baka salam wakati wizo oye kha kunyini oye khatika no oye khamamana balle munu be ni ngara kha ko tonto nyani alla ga na khayim bunkum alla antikari maxu ñu ngi lay jërëjëf waay yalla ni yalla fay la bo gisee ñuy jàkkaarloo ak saraxu lay léegi ñuy wax yalla tax maxu moo tax technicien bi moo tax ñu ngi lay jërëjëf bu baax a baax ba Jamal Kanté o ya mamana Ibrahima Dianko ya mamana Sadio Doucouré directeur o ya mamana o ya khatigana inshallah kada khamare men nyani do men naida bo jakarta ken kama assalam طيب الحمد لله لله الحمد من قبل ومن بعد ودا الله تيغا ندن سودغا الله باني ادا فنا شيخ دمبا كانتي خادو خا ديليغاسيون مومنسو ونا خسوكوني خابني غدي وقت ngara nalli fike nyaga osura golleni oda Allah nyaga Allah ganne ragana bo bane kemo ju nanti Sénégalien ni nambugu kundu kenyani ode tunanti ido kanuti Allah ya sereng angana sereng kanu agana yino kusanne da batte kenyani ndale du daga tinte sagere maddebu kara debuku foken ndigin tan sigindi soa xannano ngada ngabirambe an kanya di batsenga o konta o nyagali seregebe giri conférence ni tanana ntirali na lo terenka bana tuwaxu feta ganya tuwaxu bumburi nyane rego tonni ni tuwaxu me xanu yake yani Allah taala ngane ragana oda khasuda bo ke golle o susewe na sababu nya o su golle nyani o yimme o gatale akhini be de momo soni ko yani o me miskina ni yani na mboguna kemi golle organiser kundu be suroti i golle yayi me ke goni nyagali e kam bayani agim maga angena umma ngori ga bakaru dinan kibare nga kundu sun kason no ay sere kontandini ay sere nyagali ndini ade ko nanti yimmoto lim posuru menye me kharsa yimmoto lim posuru menye me kharsa oge bogu ke bogu mo be kundu ore Allah nyaga ganne nyana seeday o sudanga yomal qiyamah saga sire soronga oni kuni bawni gere caravane organisé dige masalata ntiri ki kebe ke kite milero kellante Sénégal miskina ni bakka nyimme ga ere kasengen kebe onke fona ko takine miskina ni mais alhamdulillah anya khairiya anya soye anya nyagali
ودل نياغا الله غني رغنا وكي انيو ما سفين ان شاء الله بو ماما ndebe nga wala katia o sugol leñani bawni bire sunga kebe ko ngolo muno be ni ga barake soninko o ga soron kille katalla dina korosno kitul ko fume o soane giya rono me o soane daraja rono me to ano be ndagiri rege na daga France ko ko conférence organisée ni da ona daga taxu itane harame dala cheikh madiakhou ngeri o do organiser o ri taxu da batenga o ga anganari no kantu amme to ano igana kemanga kenya le giya rono ngari daraja manganan bare wori to ano meri aw sikarono dua o sure khirne de berni ila Allah katalla dinan baniya docteur ni wakati ngalla likun musa ni wakati ngara aminju gelli wurobe ngeri igiri gadi mbatenga igari ni dimbate gelli wurobe ngeri o antelle dimmay woptalinga o yallini ina me farahu ibrahim gana okipanati musa daga kanga musa gana okipanati kenali bo o sure me ganu tidina ke alhamdulillah o sukhirndi ni kati Allah baniya subhanahu wa ta'ala naam sorofi ligana gajade godo tammi demba yugo hajuno godo tummi wa illa gajangen tono kenya nangari woru mogobe gollu kusu isu golle fofo so ageni on daga kan kibare on daga dingira kaytini ini yama o so golle kibare geni daga tanni giri docteur keno ona masala kama misidum payo magata ifay yakite wala osuni golnyalluma operenta nangolli de fofo so ni kalle menyano ko folle menyano sere sugana oni mama igadi wakati ngara ni tafsir ni ngara na gara nokun to gono nalli kefoy ide de bari maada Allah ganira gana kiyane khanu yon koyni nan to gam bana ona bana kunya koy kenyan koy lenki aywa kiyane ma insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi ko mo ngor menire wala Allah subhanahu wa ta'ala tiga ko takebe le go ayere sa ko sere ko fobe wona Allah ko yere ibra sabal do Ismail Touré do si haba sawla o an ka do fasturo e meto siri gananya ke haru ga ko dala war internet singo ga mo lona wori me Allah ko lenki como do Mamour Dramé angolal mam khorege ado ko mam brajini usugo mo passé nere mais ke wala internet yi on dama walla do sewo tawallenga ko kamere subhanahu wa ta'ala so duguru al akhilla yawma din ba'du bil ba'd adu ila al mutakhin dum la ko xanum ru me Allah ka don kana ko yen o yido nganda Allah subhanahu wa ta'ala ganna njofu ko bangam la na njofe no so ni grâce so nan ko ni aswana ziarana wangala ite do ngura nguri khamo se wote fulundu wala yidi bur jomu fulan kan ya wure ni mana sere wonta na ko takama be ngura ngoto se wotanga so dum to an ci wotanga len ko islami ko asu se wotanga len ete ina ke golla kana continue na bisan yo ko ndenya de bari ko fare sallallahu alaihi wasallam wakati nga fare ni khutba nga ak demande fare go skine ko daga gidin bodo nya khili daga fare mure at ken manne at kani magana bare kira fi sabilillah qul hada fi sabilillah fare sallallahu alaihi wasallam atiya daga wuya ta Allah na barke yom al khiyama daga kira al janna me an bandu ko andi wunda kota me nyum ko disri yon ko ndege wala nyaga Allah na khimale ba miskine no ilege tardu ndege sabari ngetri nanti bi mo conférence ngere ila mu ngi maga yukuni ngi magal tinere inshallah o ko an debe kere fo ko na ya debe ke frabare wanir mo ko demande geber sa sere dangere mo ko siro ke bare mat inshallah mo ko do dawarande bat kan o ko yo ga zagalam po ma taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala